Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan nga istorya, wano pakasaritaan ti sagot mi ita kada kayo, amang tedlinglingay kan leksyon, iti tunggal maysa. Ngam sakbay na kablawan te payda Sir Arthur P. Sante, dita Saudi Arabia, ni Mother ni Brave Pangilinan, ni Ma'am Jocelyn Villanueva, dita Santiago, Isabela, ken ni Cristina Hidalgo. Intay nga ro dandangan ti episode 200. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Doon na bakit? Apay na padasan tatagpakita iti doktor. Ay na, saan na masapol? Urahin talangan. Amangan no saan pa apanawan tapno maandaan tayo iti anak. Angam... Apay, saan ka makauray aya? Agtalo atawan pa'y lang agasawa ta. Adumot dagiti mangmangag akapadasan ti daduma dita. Adda ka dita asa nga pulo atawan sada na andaan iti anak. Makaurayak matgid di. Iso na lang, tamangan no, da diferensya ti maysa kadata. Kahit masapol nga agpahagas. Para matlay ti pagsayatan ta daytoy. Saan pa nga ita? Kan maysa, sigurado ka sana siya tayan ti diferensya. Anya? Jakla mo kan ka ha? No kayat mo, di sikat ti mapanagpakita iti doktor. Kumusta ngay anak kao? Awan pa'y mo ipadamag mauno dan apu kao. Tatang, saan pa siguro panawan? Iso nga aguray tayo lata. Anya panawan? Ke no nasurok alima atawon na ni dinagkalay sa kayo ko ni Duna. Ada kumameten na anak yaw. Uwan nga rin tatang. Ising-singasing ko nga rin iti asawa ngayon kam agpakita iti doktor. Hindi na kayat. Anya? Ay amangan mat no amon di asawam asan ama ka anak. Apay alapdan nati panagpakita yo kuma iti doktor. Diyak mawatan tatang. Tunggal isingasing ko ti panagpakita mi iti doktor. Di na kayat. Medyo masuron pa'y. Masapul alapdak tiyan yaman na plano ti asawak. Sana mabalin ama amuan na sa anak ang makaanak. Tama nga no isukit ti pangisinaan na kanyak. Ikagkagumaak mat ti amin. Tila matumtumar ko pa'y ditan. Tapnag sikugak kumalaang. Awan na talaga. Oh, doon. Apay akas lang nadagsan ti parikot mo. Ay, kwa, Sheena. Ningamin, Greg. Nakalagip manan. May papaniti pa nagpakita mi iti doktor. Daytan, ti kunkunakan ka, friend. Apay ngamin no aklo naman iti asawam at talaga asaan ka ama ka anak. Kasla di ka mo tagpampanunot. Kaya't mo kada sinaanak ti asawa. Gapo iti kinabaog ko, Sheena. Amom, gayam. No ay ayaten na ka ti asawam, maawatan na ti sitwasyon mo. Saan mo matakin na yan ti kasta nagpanagam? Wana, ngam kasanon no si diran nakto. Gapo ta siya nagpudnukan ko nasakbya nagasawa kami. Mabalin mo mataglibak. Akaamamom lang ang idinagkasar kayon. Dinapatag kat maamon na ti pudno. Tapno mo na ti sitwasyon mo kat saanin amang namnama. Ay, sana mabalin na mo na daytoy. Iso asi ka, Sheena. Nupod na gayam ka. Di mo ibagbaga iti asawak na ito Wen, di ka madanagan. Ay, wen gayam. Umay ka inton bigat iti balay. Kasangay ko. Adabasit sa gana. Ay, katuan talaga nga umayak, friend. Isyat mo pa, Sheena. Sanan. Mandiyan kon, friend. Agawid ako, takayat kon ti maturog. Maturog kan diti balay. Nagawid nagiti kakaduam. Uwan mo namin, Sheena. Enton, bigat ka na, gawid. Basta agawid ako. Agtaksi ako lang. Delikado iti ruwari di gasto nga oras, Sheena. Honey, itulog mo man langan, di gayam ko. Aywan, itulod na klangan. Friend,
Oray agplete. Agawit ako, tan. Naitulog ka mo, tan, dito balayo. Sina. Awan ka doon dito'y balay, Greg. So, matulog ka dito. Anya. Sa paam to lang tiyagawit inton bigat. Ala, oh my God. Mapantan iti silat ko. Ha? Nalaos ti bartag tayo di rabi eh. Sorry. Pakawanan na kitinaaramid ko kan ka. Awan basol mo, Greg. Nagayatan ka dito atwa. Di kagtanag. Saan ama-aman dito tigayam ko? Oh, Diyos ko. Nakabasol ako ni ti asawa ka. Sige, agawit kan. Taparbangon pailaan. Saan siguro ang makadlaw ti asawam? Tanalaos ti bartag na idirabi. Anya ti aramida. Sheena, okay ka kadilaan? Dona. Masikog ka kung nakumangam. Awan mo't nobium. Kwa, simron sa ngamin ti sakit ti matag. Mga no dahi ti makagapo. No aping agbakbak warak. Anya? Amo ka na ilawan tayo ti dahi ti arabi. Ngam di na kumamutrabakan, Sina. Agpaiso, Greg. Masikugak. Agtalo abulanan. Anya? Anya ti aramidak. Saan arumbang ti naramid na? Gaputag gayam kami ti asawam. Sigurado ka kadi asyak ti amati sikog mo. Sika lang ang ti lalaki anak kagaraw kanya, Greg. Naminsan la na ilawan ta. Kasano nagsikog ka adagos? Idinto ta di asawa ket nabayagan nga agdenden na kami. Ngam awan pa anak mi. Agore ka. Ni nga taddo na ti adda diferensya na. Uston, Greg. Saan tan nga iraman ti asawam iti saritaan? Basta siya, sigurado ak asika ti ama to'y sikog ko. Ha? Kwa, di kagdanag. Suportahan kayo. No talaga asyak ti amati sikog mo. Greg, Hanggang pangasim. Tayo limod ta daytoy. Saan arumbang amamuan ti asawak ti maipapan iti daytoy? Greg? Sheena? Anda kayo magkayang dito restaurant. kwa, Donna, nagrana kami sa murik ditoy. Iso naggidan kami anangan. Kasta ka di. Ay, nabanuga ka nagrikos-rikos diti plaza. Ala, dumandan ka man nga raw na kay. Makigidan ako nga agawit kan ka no madamdama. Sige, bakit? Agkasangay man ang anak ni Sheena. Maigiddan ti pa nagdespedida ng agsubliman ng iti abroad. Oh. Apay ngaglibi ka nga eh. Aging gaita. Sa anak pa'y lama kaid na. Gapo iti saan na panangala kanya kas ninang ta anak na. Kunak no gayim na. Ngam saan? Takas dyan matiparparik na anak kanya. Ang mga naimbilang na kan, kas may sa kadagiti maikadwa nga inadya anak na. Gaputa, gayam na kagat nga rod. Ay, diyaka mo. Kaslada mading agparparik na kanyak, Greg. Anya? Greg, agsubli akmanan iti abroad. Ket awan pangital kak iti anak na. Tanatay matan ni nanang. Kasano rin tangay? Apay no iyawid mo. Apay no ipudnum iti asawam ti may papankan kwa na. Dumakdakkel ti anak na. Ket amuta asaan ta mailimad daytoy iti agnanayon. Sheena, narigat nga aramidan ti kayat mo mapasamak. Aging ka ita. Saan kami pa naparaburan iti anak? Iso ang masakitan lakit di dayjay, numaamuan na dayta. Ang mga numakaramid iti saan ang nasayat ni Donna. Ngam, anya nga rod ti aramidan ta. Ita lang agkidawakan ka iti pabor. Sige,
Kasaritak ti asawak. Pakawanan na ko Donna. Nailaw anak. Nasulisugak. Amo kasan ka kabalan ngay kaniti anak. Ngam nasaysayaat pa'y siguro no sininaanak. Sakbaya nagaramid kay di pa kasakitak. Bakit? Saan aga po taawan ti Uston! Saan nakakaya nakidikalman? Tapno jak mawatan tirason no apay nakikamalala ka. Katigayam ko pa'y. Isugayam madinak may turan nga lang kas ninang janak na. Gabuta kas na dinaramid yo. Katita, mapagsisilpukon ti amin. Isumat lagayam makanayon ti panagkuyog yo hindi ka ni Sheena. Gayam! Gayam! Pakawanan na ko Donna. Sorry talaga. Pakawanan na ko, Don. Isumat lagayam ang nag-abroad ka, Dagos. Kalpasan ti panagpasngay mo. Isumat lagayam di na kinalanin ng tanak mo. Gaputam mom itibagim aliniputan na Sheena. Awan karbang ak ngagkalintagan. Gaputa si Baba Sulak. Gaputam mo majak makanak. Don, please. Nabayag ka panahon alinipliputan da kajakam mo. Itiday ta kabayag a tiyempo. Inulul budandak. Awan na pulos konsensyayo. Naminsan laday ti. Ngam nagbunga. Idi na amo ka masiko ka. Ingka gumaak ti madayo iti asawam. Kat apaman ang nakapagpasngayak. Nagabroda ka Dagos. Tapno Basan! Nalpasan na liniputan na Sheena. Pinasakitan dakon. Traidor kayo kiti! Iti ure ka anuman. Jak tumaklon ti anak mo iti sabalya babae. Panghasim. Ura itala ko Gaputawan sa bali apang ibat siya ni Sheena. Taagabrod kat nga rod. Saan? Jak kayat. Pangaasim. Di mo nayunan ti sakit ti barokong ko. Makipagpakahasyak. Dakulan ni Gretel. Saanan nga awawiren. Di ka di makawawat. Jak nga rod kayat. Saan na ti ipakan mo? Wano ti panang taripatom kan kuha na ti parikot. No di kat, ti kanayon apan nakakit-kitak iti bunga ti panagbasol mo. Aramidam ti mo mapagsayaatan ti anak mo. Ngam di nakiramraman iti anyaman nga addang mo. Gaputa pa nagriknak. Igagagaram ti panang paspasakit mo kanyak. Saan nga amin na babae kat martir Greg? Idumadak kadakwada. Isadyak ka ba ilantar aramidam? Pangasim Greg! Pasensya ka na, anak. Talaga asaan akayat ni Antim Adona ang makipagnaad ka kada kami. Tatang. Di kagdanag. Ije balay da lolom ti pagginam. Wan tatang. Ano, Samuel? Sapay ko mata maawatan, nak. Maawatak tatang. Saan kayo amadanagan? Pasensya kayo No saan anatay ni Lolak? Saan kayo kumangagparikot? Awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya, anak ko. Siyak ti rumbang nga dumawat iti pamakawan mo. Ni tatang talaga? Ala, ustun. Di na kundramaan. Ta okay aklang. Kaano nga rod nga itulod na kijibalay da lolo? Mapantaitan. Nakasarita ko ni Lolom. Naggapwam? Nakaraing ka pa'y lagayan, bakit? Naggapwam ko nak. Napan kayo nag-one happy family outing? Gaputan nagsublin di kabit mo? Apay akas tati pa nagsasaom. Napan ko inikan iti allowance ti anak ko. Di ko namkit di. Napan kayo nagbanding. Manupay nga iti plano yung nga inayon iti anak yo. Huston! Sumardeng kan. Apay pagsaddangan nak. Di ka pa'y kayat. Ta-advance di pa nagpampanunot ko. Ngam sorry kalangan. Tamani po dita. Di ka waya-wayaanan. Apay akas tati ibagbagam.
Na minsan laday di apan nakailawan ko. Ket jakon pulos inulit. Ken inadaywak adagos ni Sheena. Gapot adyak kaya ti agbasol manen ken ka. Manipod ita. Irimit mo amin kanyak ti sweldom. Kat jak kayat nga dagbati akwarta ken ka. Anya? Manipod iti sweldom. Awan na pulos ti mapan nga uray sinti mo iti kabit ken ti anak mo. Saan ko akabit ni Sheena? Nailawaan kami laeng kunak manen. Saanen ana ulit pay. Ulbod! Uragan ano kayo? Siyak ti legal nga asawam. Iso asyak ti matungpal. Pasensya kan, Sheena. Medyo mabitin ti sideline ko. Iso si kapay man lati mangted iti kasapulan ni Gretel. Ure so magmamano abulan laeng. Sana bale, ikagkagumak ti agbirok iti pag-sideline nak. Ha? Naikat kay ti trabaho? Saan? Ngem istrikto ni Donna. Nanipod na amuan na ti maipapan ka ni Gretel. Tanggal at matmat gadak. Awan pa'y pulos mabati iti bulsak. Anya? Pasensya kan Abay kastader aramidan na. Diyan ka mo. Basta anong sampay la apatuludan ni Gretel. Sana bale, bagaan kan to. Doon daited ko. Sige, Greg. Maawatan ka ita. Sige, baliwan tantong manantiag sao. Bye. Diyak kayat ngagbad ti panagsarita mi ka ni Sheena. Ang mga numailuyos ti Rignak. Narigatan. Diyak kayat agundawayan ti saan mi apagkinaawatan ka ni Donna. Tapno makaaramid akmanan iti banag amang nayon iti parikot ko. Nalpasan ti klase mi. Iso nga agawid akon. Hoy, Gretel! Ha? Da kayo matgayam dayta, Auntie Donna? Di nakawagan iti antitasan ka kanakan. Ha? Kaano ti kaudyan anang pasyaran ti amamkan ka? Idi na minsan nga aldaw, nana. Kat, mano tinted na ken ka akwarta? Manipod iti na panabulan. 5 gasot a pisos pay lang tinted na kanyak. Imbag man tagbiag ka payla iti kasta agatad ti kwarta. Sa bagay, di abroad mat di inam ngagpaiso. Kabalan nakasuportaran di aga-agaw iti asawa nga inam. Postulaitan! Ha? Adda ka dita, Greg? Wen, kat nangig ko amin nga imbagbagam iti anak ko. Kat, nasakit tinakam mo iti imbagak? Ha? Mas isakit mo di kabit mo? Ngamsyak nga asawam? Kasta ka di, ha? Pumanaw kan. Wala, sumaruno ako inton madamdama. Saan? Agkuyog ta nga agawid, Greg. Itulod ko biit ni Gretel nga agawid. Dakkulan ta anak mo! Sana na masapol nga itulod mo pailaan. Aniya. Bueno, gagayam, di yo liwayan na danggan tituloy, wano pagibusan ti pakasaritaan ita, dito'y drama tayo. Biyag, di tao.